Regina Celli, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Queen of Heaven, rejoice. Alleluia. The Son whom you merited to bear Alleluia. has risen, as he said. Alleluia. Pray for us to God. Alleluia. Rejoice and be glad, O Virgin Mary. Alleluia. For the Lord has truly risen. Alleluia. Let us pray. O God, who through the resurrection of your Son Jesus Christ gave rejoicing to the world, grant, we pray, that through his mother, the Virgin Mary, we may obtain the joy of everlasting life through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Mayapayabak po kaya kayo man. Ing magbisa tampong pari, Reverendo Padre Mark Anthony Torre Carion. Tara, dalitanan tayong Ginoo, pibablas na ing kayang sarili, king ligaya. Ing Ginoo, yaing mayupaya akong sikanan, at kakuyang puryan, ya ing talapagligtas ning biyeko. Alleluia. Kilagyaning iba ang paning anak, ang paning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka mo rin. Mitmong kababan, tatanggapan tayo ngeni kim banalayo Eucharistia, ing mabye, tinape, ning biye. Si Santala pa ngeni din kakatamong kasalanan, bang maging karapat dapat ta magmasusi, karing banal, a misteryo. Ginui kaingke kaming sikanan at talapagligtas Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginui kaing tinape ning biye ing pamangan ding kaladwami Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginui kaing mituturo kaya kaming tumayid karing kapatadmi bansal pantaya kang Kristo. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo at king pangapatawa daring kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O ipaming mayupaya kaniting banal a panawon akwami sanang atalastas ing kabilugan ng degulan ning kekang lugod. Linigtas mo kami, king dalumdum ning kamalian at pamikasala, sa upan mo na keman sanang kalawat mitmong katapatan, karingkekang katutuan. Itinganatuan mi king kapamilataning ginuming Heso Kristo ng anak mo, ang mabibiye at mag-ari kambemo at ning Espiritu Santo. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Ing meto nga anghel ning Ginoo, migsalitaya kang Felipe. Gayak ka at munta ka king dala na manibatan Jerusalem at papunta Gaza. Ing dalan ababaltang king desyerto. Inyami gayak ya i Felipe at Meko. Ngeni ating meto nga kapun atawe Ethiopia, pauli neke takarela. Ing kapunay iti metong yang mata sa opisyal ning reyna, o kandase ning Ethiopia, ya ing kayang tesorero. Makasakayang karwahe, pabalik na yung iba't sinimba king Diyos, karin Jerusalem. Kabang dalan, mamasaya. Babasan ne, ing metong ng dake, ning libro ning propeta Isayas. Sinabi ning banal na espiritu kang Felipe, sa lubungan me at lapitan niyang karwaheng yan. Memulay yang sinalubong ni Felipe, at dimdam napin babasaya king libro ning propeta Isayas. Inya nga ng kinutangkeya, ay tingjan mo ingke kang babasan? Makanano kung ay tingjan nung alang mituro ka na ako nga nang mekipat ning opisyal. Kimbiraneng sampay Felipe at magisake keya king karwahe. Indake ning kasulatan ababasa na yapin iti. May nga riyang tupang daralara, king pipatayan. Kawangis niya ning beserong tupang
bubulad ng kukwanan deng lana. Eya migsalita, metong mumang amano. Mimuraya at alang miglualo para keya. Alang supling ng malyaring pisabyanda. Uling imbiyena kete sulip, miwakasana. Nga naning opisyal kang Felipe, sabyan mo na kako nung nino ingamanwaning propeta, king sasabyan ng iti. Ingkeyang sarili o ating aliwapa. Felipe, migmulayang migsalita, selesene keya manibat kaniting dake ning kasulatan, ing mayap abalita tungkol kang Jesus. Kabang susulong la king karelang pa magbiyahi, miras laking metong alugal anong no ating danom at ing opisyal nga na. Ating danom keti, ating pang maging sagabal para ako mabinyag ko. Nga ng Felipe keya, malyari na kang mabinyag nung maniwala ka, kambening kabilugan mong puso. Maniwala ko nga nang may kipat ning opisyal. Paniwalan ko king Hesu Kristo, yaing anak ning Diyos. Ing opisyal, inutos na king kutsero, ing itok nang ne ing karwahi. At ilang adwang Felipe, kinuldaslat dinulong kindanom. At bininyag ng Felipe. Kasakara, ibat king danom, ing espiritu ng Ginoo dinayo na ni Felipe. Na ne ikit pasibayo ning opisyal. Sinulong ne kim pa magbalik ng papunta Ethiopia. Ing tula na makanyan-kanyan. Felipe naman, ikit na ing kabod niya miglakbe, panaral na ing maya pabalita, king balang balen adarasa na. Angga king mirasya king Cesarea. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Purian niya in Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Purian niya ang Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Ikong sablang bansa, in Diyos yang kekong purian. Parandam yu, in kaya babeyong kapurian. Ya, ing magkalubye katamo aldoldo, at ena ipaintulot ing misakab tamo. Purian niya ang Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Ikong sablang at tintakot kin Diyos, meko keni at makirandam kayo, ibalita ko kaya kayo in sablang depatana kanako. Kinulayit kong pasawp kaya at pinuri ke king kanta. Purian niya ang Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Puriyan niya ing Ginoo, uling kakong dalangin natingyan, at lugod ng kukupas, kako na kelingwan. Purian niya ang Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Alleluia, 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 Alleluia. O Hesu Kristo, ikaing tapat at talapatutu, ing pangane ibat king kamatayan. Liguran mo kami at inos ding kekeng kasalanan, king kekang daya. Alleluia, 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 Alleluia.
Ingino manatili kayo. At kaya kan timurin. Pamama sa aking maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga nakaring kekaldan, alang makalapit ka nako, subali mo nung ilapit ning ibang mitubod ka nako, at pasublian keng miye king tauling aldo. Pakasulat ka ring libro daring propeta at ding sablang turuana no ning Dios. Ding sablang may karamdam at may biyasa king turunong iba, lalapit la ka nako. Iti mga baldugan king atinang may nakit king iba, itamong ibat king Dios, yung bukod may nakit na king iba. Ing katatuan sasabihan ko kaya kayo, ing maniwala ka na ako, tinyang biye alanganga, ako ing tinape ning biye. Mengan lang manaking disyerto ring pipumpunan yu, makanyan man menga matela. Dapot ing amanwan ko, itang tinape ibat banwa, ing ninumang mangan kaniti, mate. Ako ing mabiye tinape, tinipang ibat banwa. Ing ninumang mangan kaniti, miyeya kapilanman, at ing laman ko, ing tinape ay biye ko, ban miyeya, ing yato. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo. Pasibayo po, good morning kaya kayo nga. Good morning po, among. Karepong mahilig manyaling pamangan, mag-grocery. Compare me kano kanitang minuna, kanita po ing sangkap ting kakanan, medyo makasalikot tiya. Ne? Lalo na itangaw sandang nutritional fact. Ne? Dati, nung talaga pakalawen, yakit uling malatiya mo ketang gulot. Pero ngeni, we are very much more concerned of the things that we take in and what we eat. Inyasat, kempamong arapan dareng paketi, akit mo nala, nung less sugar, zero cholesterol, sugar-free, trans fat, ne, akit mo na lang ngeni. Because uling balo da ing tawong ngeni, more concern of what he or she eats, ne, nung nano ing kakanan na. At nung siguro yung ginutamong Heso Kristo, ne, sabihan na kaya katamo nung nano ing tatanggapan tamo, it is not just only a promising, ne? Minsan kasi, dahil kaya katamo pong tatanggapan king BMO mo pamangan, no? Pero dahil miyayaliwang bagi, tatanggapan at gagawan tamo king sarili tamo, they are just promising, not 100% certain of their effect in our life. But today, Jesus we hear, ne? Daramdaman tamo, we hear that He is claiming that He is the living bread. At mo po metong apangako, pero metong yang katutuan, na potang tatanggapan tayo ing mabiye tinape, mikabiye tamong alanganga. Potang tatanggapan tayo Kristo, nakamu pakabsyan, pero tatanggapan me ing biye alanganga. Kakalaguran kong kapatid, may we always be aware of this, especially in the sacrament of the Holy Eucharist. Potang tatanggapan tayo i Kristo. Ne? Minsan kasi, we want to see the effect ng banal na Eucharistia karetang, potang miracle ko siguro, kwalta, potang mesan tingin kabiyayan, pero the essential point of the Holy Eucharist is telling us when we receive the living bread, we become what we eat. Nung tinggap me ing mabiye tinape, may kabiye kang alanganga. Lalo na po ngeni, dahil lalapit kay katamo king Diyos. Marakal mete kay katamo. Ating mete siguro kay katamong pag-asa. Atin siguro kaya katamong ngeni, maumate na yung karelang pangarap at paninap king biye. Siguro ding mapilan kaya katamo, ne? Mga matela rin karelang relasyon. At ngayon tatanggapan tayo Kristo.
Maybe this the reason and the source of life for you day by day. Uling ing tatanggapan tamo, amo pangako. Pero ing tatanggapan tamo yung kapag nasananing Diyos, yapin ing mabiyeti nape, Kristo, magkalob, emo pangako, pero magkalob, biye alanganga. May we become what we eat. Amen. Talagad tamo po. Pakamalan kong kapatad, manalangin taking Diyos ang ibang mayupayang tatu, ami tubod kimbugtong ng anak, ing tinape ning biye, bang mikabiye tamong alanganga, at nga tamo pong manalangin, Ginu maralasmeng ibiyeke kami ing tinape ning kekang katawan. Ginoo, maralasmeng ibiyeke kami ing tinape ning kekang katawan. Para ka rin pari ning Santa Iglesia Katolika, aing manimunarang katungkulan ya ing ganap king Eucharistia. Taryando sana rin kawan papunta king banal a Eucharistia, banlugod at gumalang king mabiya katawan at daya ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maralasmeng ibiyeke kami ing tinape ning kekang katawan. Para ka rin palpikasala, lalong-lalo na rin tutong makababad na kindewakan. Aga nakarasana indaya ng Kristo, sumisil at magbalik loob, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maralasmeng ibiyeke kami ing tinape ning kekang katawan. Para ka rin sablang misalwa kadaya, kinggera o krimen, at para ka rin sablang pakamalantang miyangon na biye, impakululo ning sinubling mebye Kristo, miyabye sa karela, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maralasmeng ibiyeke kami ing tinape ning kekang katawan. Para kaya katangan sablang makatipon, kimpamag masusi king Eucharistia, kaptanta sana ing malalam amasabal para ka rin kalulu, ring meulila, ring ating kapinsanan, at ding masakit, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maralasmeng ibiyeke kami ing tinape ning kekang katawan. Ngini adwan tamoy sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, maralasmeng ibiyeke kami ing tinape ning kekang katawan. O Diyos sa mayupayang tutu, mit mong pakalulu kasanang makiramdam king panalangin ding kekan talasuyo at sa upan mong manyawad ketang ikatula mo at pakibatan mo sa ingkarelang kayadwanan, itayadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Mipuri ka ginung Diyos ning meto si kluban, uling king kekang kayapan, tinggap miyeng tinape yampang mikeka, tinapeng bunga ning gabon at pipagalaning tao para kaya kami magawang tinape ning biye. Mipuri Diyos, kapilanman. Mipuri ka ginung Diyos ning meto si kluban, uling king kekang kayapan, tinggap miyeng alak, ayampang mikeka, alak ay iba't king ubas at pipagalaning tao,
para kaya kami magawang inumaning kaladwa. May purihin Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatad, maning kakatamang dawon matanggap iya arapanin Diyos impang mayupayang totoo. Tanggapan na sa ning ginuiting daon, karinggamat mo, kingi kapuri at ikaligaya ning kaya lagyo, kingi katami ka sa plala at ning babilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, Ginong Diyos, kapamilatan na niting banal a pamili bayan regalo, darake mo kami king kekang dibinong biye, ipagkalob mo sa kami, king ing nanumang daraptan mi, patno bayanan ning belwan mi, king kekang katutuan, itinganaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginuman natiliya ke kayo, At kaya kang timorin, iyat nayo laring puso yu, makayat nano king ginu. pasalamatan tayo ing ginu a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati at numan ka rin o iba, Diyos king alanganga, lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Pupuriyan da ka king lubos maragulatula, kaniting panawuning pamanyubling mebie, inyang ikristo, meging sakripisyo paskwal miya. Yapamurin itangke kaming pari, ingke kaming pari, ingke kaming talapamilatan, aparating para, king kapakanan mi. Ikristo, yung biktima, aena mate kapilanman, ing kordero amisan metena, mabibiyeya manggaman king alanganga. Ing tulaning pamanyabling mebye babayune, iting mabilog ayato, kabang ding sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ding kekan ligaya layon makyabe kami, kingalantok ng dang pamamiye kapurian keka, at ngamingan kakan. Banal, banal, banal yaing ginu, Diyos mayupaya, mit mo yung banwa, ating labot kingke, kang ligaya, Hosana, Hosana, king kakatas-katasan, nuan yung daratang, king lagyo ning ginu, nuan yung daratang, king lagyo ning ginu. Hosana, Hosana, king kakatas-katasan, nuaning daratang, king lagyo ning ginu, nuaning daratang, king lagyo ning ginu. Tunay kapin banal o iba, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayon king Espiritu mo ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. Bayami dawon ko sa loob kim pamaylasan at kamatayan kinwane ing tanape. Pepasalamat ya kay kapiraso ne, at binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kuwanan niya iti kongan at kananye, itingin ka na akong katawan amidawon para kaya kayo. Maganyan mo naman kay bating apunan kinwane ing kalis, pasibayang pepasalamat keka. Binyan na ing kalis ka rin kayang disipulo at nga na. Kuwanan niya iti kongan minum ko kaniti, iti ing kalis ng kanakundaya, ning bayo at alanganggang tipan, amiwo para kekit para karing dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan, daptan niya iti yanting kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Kinuking kang krus at pamanyubling mie, kinabus mo kami. Ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas, ikaing tala pagligtas ning yato. Inyangin ing gaganakan mi o iba ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ning anak mo, darawon miya keka iting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian makaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo king ikamingan sana misulusulo king katawan at dayang Kristo tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o iba ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, ban mi ginapiking lugod muna, kambeneng kaya kaming Papa i Francisco, ning kaya kaming Arzobispo i Florentino, pasyanin kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang pari, lalong-lalo na, dina Father Noli, Father Megat, Father Jasper, at ding sablang diakono. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepainawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayang o nabiye, tanggapan mo sana, king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit, king biye alangang gaban kayabe ng Maria, ing Virhenin duning Diyos, San Jose, ing kayang mal ay esposo, ring Juan ay apostol, at ing sablang santo, at inumad king maumong kaburian, king kakabaning panawon, layon po riyan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatana, kambena, at kaya. O Diyos, ipang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, kaya ka ing sablang ligaya, kaya ka ing sablang parang manggaman king alanganga. Amen. 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 Mit mong kapanaligan, king ginutamo mawustangan kaya. Ipami at yubanwa, misambani lagyo mo, Datang datang kaya kaya kaming kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi, king Aldoldo, ibiya mo kaya kami, king Aldongeni. Ampon patawad mo, kaya kami ring salami kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. Mangay mo kay Pai Saul, king Tukso, nunay ikabos mo kami, king Marok. Ikabos mo kami o ginuking sablang Marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon, mi bahan king kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manayanaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, nating kayupayan, nating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan nalawan mo, ing kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan me, ang pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at mag-ari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe sa kapilan man kaya kayo. At keka antimorin. At ngayon po ipagkaluptamo ing kapayapan, king metong at metong kapayapan po. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, sa milalako king kasalanan ning yato, ibiya mo kaya kami kapayapan. Diyo, ing kordero ning Diyos, nyo ing milalakoking kasalanan ning yato, mapalad na ring mayawos king apuna ning kordero.
Ginuay ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Meteo para karing sabla, bangding mabibiyengeni, eno mabibiye para king sarili ra. Nune para mu kang Kristo, amete at mi pasublian me para karela. Alleluia. Manalangin tamo. O mapamakalulong ibba, kapamilatan dareting misteryo, mi kabayo kesa ng parasan, at idalara kami king meto nga bayong biye, makayagum geka. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginu manatili kayo. At kaya ka antemurin. At bendisyonan na kayo ning malugod at mayupayan Diyos, ilagyo ning ibba, ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayarine, umena ko, king kapayapan. Salamat, King Diyos. Pagrasa nga daw po kay kayungan.